Ovaj put smo izabrali jednu farmu u Pazarču, tako da danas pravimo konkretnu hranu za farmu gdje imamo 9 krava, ima tu nekih čutkica i tako dalje. U nedelju ćemo onda svi ovako zajedno da odemo i da konkretno sa našom Dagorom koju danas budemo ovdje pripremili, otičemo tamo i da nahranimo životinje. Ha ha ha.